Ku beli pi barok ki paralok ki bapek ya ka channel jana. Sa sisimpan iba maitar marwen ilayo biang bansam ya ukau hakisan teli kisnong kata arpusan main nong kti wak bamon deu sau bat mau tasyam. Mobiles tungni. Jam komplain. Jam me bantai el nong mokram. In yong. John Max Imyong. Ito ba? That this. Menteri usaha air kuliah ni sudah apa? Mau? Boleh? Nak? Nah, disiap nih, masuk aja nih. Jumlah tadi yang gue. Cuma ada video kan. Tuh, jangan mesej tadi. Tak tanah wela. Hilsan uang. Mare kuble apa diusah? Kuble. Salah, no ya. Ya, mereka beda, buat dia main terus. Diamond Balia, kere kiwa. Pulang. Yang soal buat menteri. John Max Imyong. Lepoi, fry hangat. Lepoi. Yang kurang lah yang bacaan. Yang lagi je bro. Begini deh, lagi tu. Sila ini sundur gue ya keling ke saya pur iu saya. Le menteri. Le. Wan, cium saya. Yang ini grup banyak dia. Om ni ba. Agan no senong ngajitang ya kita kilong yung basim sistem sipa. Ba kalong yung kabala dunay undon kapasu belang kata. Temba ping ne tang kendaying tinggal ayo kendai. Ndai ay kuwi senong bahe ngan nang. Mahabjit om yung menteri habjit ya kilong yung senong email temen. Undon su babela. Senong kumapi undon loksu la sya ben. Deh. Jual. Enggak buat. Oh. Masih dia kedai kena. Kasihan teman-teman. Teha kani kasngi iba maitar ilayo bansam hakisan tli kisnong ngidon kami ya kajing kersian jong pi parolong te sengobak pan ken maulem yangi hakijing dua jong pi di parlong
ngamla klem dapen pau ya kajing sengongu ya pi baru ki subscriber ki balaju kersian yang anak kapor syakapor kajing kersian it bat sengur jong pi kalong kabayo mensim yang hadu kata-kata bat ngam sengau la mudur hirup ba ki subscriber jonga la poi mentak harwe hajar saus patam ti ngam syem mudur bakini ki subscriber jonga kin kiu hadu kan ni ti ngam la ban ong ngam don kentin bangan ong kumno ndrei tangkani kawe kuble shibun kuble shihajar ngu ya pi baro ko ki subscriber ki blakersan met bat mensim yanga te kuble shibun uble unkerku ya pi baro te ka video jonga mentakala poi syaka bakut ngin saya sempat bat pi hakawe pat ka video te kuble shibun ngin saya sempat bye.